سعداء جدا اليوم بوصول أولى أميرو رحلات gelekî شركة kêfxweşin العربية bi gihîştina yekem للطيران أو geşta خادم kompanyeya Al المطار Arabiya ku ji الشارقة في دولة firokexaneya الإمارات şarîka ji العربية îmarat الشقيقة gehişt إلى مطار حلب firokexaneya الدولي. Helebê ya navdewletî. وسوف يكون هنالك رحلات منتظمة إن شاء الله، رحلة Di يوميتين geştên asayî bi بالليل awayekî إن rojane شاء hebin. الله. هذه Ev الرحلة geşt girîngiya تؤكد firokexaneya الممر navdewletî ya الرئيسي Helebê الذي wek يكون dergehekî هو serekî مطار û حلب الدولي، berfirexbûna tora geştên wê ên وتوسعه esmanî bo وتوسع navçeyên شبكات cuda tekez الرحلات dike. الجوية باتجاه مناطق مختلفة، وإن شاء الله في الأيام القادمة Tê سوف يكون çaverîkirin هنالك ku di رحلات rojên bê مختلفة de rêge û torên din وشبكات ên جوية esmanî hebin. أخرى. Kešûava gelek baş e, Heleb perçeyek ji dil e, em 12 salan jê xwedbûn û niha em ji Xwedê re em vegeriyan. Xwedê xêra we binivîse.